Došli smo danas kao srpski pokret Dveri da odamo poštu velikanu i voždu srpske Vojvodine Đorđu Slatimiroviću. Na današnji dan njegovi posmrtni ostaci po njegovoj želji preneti su konačno na mesto gde je on želeo da bude sahranjen u svojoj srpskoj Vojvodini, evo ovde u Sremskim Karlovcima u Gornjoj Crkvi. Današnja vremena nas opominju i upozoravaju na ono što nikako ne smemo da zaboravimo, da su postojali ljudi koji su stavljali ispred svog života, ispred svog bogatstva ono što im je bilo najpreče, a to je Srbija. Želja ovih naših vojskovođa, kao što je bio veliki vožd Đorđe Slatimirović, je bila da se srpski narod oslobodi austro-ugarskog ropstva i da se konačno, kao što se i desilo 1918. godine, pripoji Matici Srbiji. Mi smo kao srpski pokret Dveri pre 5 godina govorili o potrebi toga da se njegove posmrtni ostaci prenesu, snimali smo videoklipove i evo, možda smo stvarno bili neka avangarda, jer to je i učinjeno. Mislimo da u tome ima i naše zasluge. Treba svi danas u ovim teškim momentima koji se dešavaju po srpski narod na Kosovu i Metohiji da se setimo naših velikana kojima je život bio ispod onoga što im je bilo ispred njih. To je cilj, veliki cilj, srpstvo i sloboda svih Srba, ma gde oni bili, a posebno danas ovo što se dešava na našem svetom Kosovu i Metohiji mora biti cilj i naše države.